Рубрика «Тижньовник» дава звіти з Осхацького вивершного відбору Національного совіту Руснацох і управного відбору Заводу за культуру Войводянських Руснацох. Jedna čast naših mestoh pošvecena vyberankom, a zaznačeni vistki o zaveranju šaltera Erste banki u Keresture, zakončenja bisti Jaši Bakova u Đurdjove i zajedničke vežbi kocurskih i keresturskih ognjohasoh. Na ekonomiji može prečitati napis o tim jak fahovci ocenjuju upliv pandemiji na privredu, a tu i tekst o produkciji maku u ruskim Keresture. Mozaik najavljuje tohoročni egzit, a Kultura i prosvita piše o probnih zakončujucih ispitoh u Keresturskej i Đurdjovskej školi i o roboti naših kulturno-umetnickih društvoh. Rubrika Ljudze rok i život predstavlja Janka Bodnara z Oskuli i pijate predluženje feljtonu Ljubomira Dudaša, 90 roki od organizovane dijalnosci i roboti ognjohasoh u ruskim Keresture. Na boku Duhovni život piše jak označeni zavetni dzenju Keresturskej parohiji i Kirbaj u Srimskej Mitrovici. U rubriki Sport, okrem pijatoho predloženja feljtonu o 60 rokoh roboti rukometnog kluba Rusin, predstaveni i Mihal Mučenski z Uskocura, a na koncu novinoh rubrika Horuci tepši.